Agradaa bodam ni we obi enum ahu ne se sudi ni ada soso onye o terminator no tan to me sheshe wa we mu oba ho kales opa no ho a o ti centimeter say eye dwaye wo no abosomfo girlfriend na abosomfo na oja omo no ne da we wa penti ni say the opi anchors watakra de we no kwase ato ba hye bible echi I am registering come and pay 300 one buy bema and this fool this thing wa bokro no first one cause that jail we na cause jailing be 20 years but damn ni we na Ghana yes so kwasi ato yellow babu we waso ye konfo ne to fi no asa aba so ye sofo na wasa beji sika firi pansem wa mu se de ye de chichire pa no e Uzbekistan sa ne ho pokle nyankopon pa de we wo heaven Agradaa me se ne ho nyenya wa bodam we ne ho pokle we nyankopon pe mentally she's not stable wa bodam onye nipa e wo say ye magana fo e man chance no man sa esa de na adwene fo ne dan tim ewie nipa I blame also Bempa for one thing. Etu na twe no de yeden. Be man sinso ansa no ahram. Etu na ekutakuta de yeden. Anka blast yanka we problem we nkani hobiem. Oto den sa wiesu. Api wala we o TV so mfra na Agradaa yi. O see o just 300 Ghana ansa na wetumi run asori nim. Before I accept you as a church member, you will register with 300 cedis because your problem becomes my problem. If you don't come and register early, I will increase the fee to 500 cedis. I will increase it because my ministry is an expensive ministry. So she has said ministry. And this brings us back to the conversation now. Sorry for no, sorry no, into your tax. You see? Sa yellow woman way, sa yellow baboon way, or capitalize on Adibia and friends or your comfort. And we all saw the tricks. Krono boy atiti odi nipa bi fe mu me no ka say sibia odi ajana 1 ajana 2 ewia nipa sika gare edien sa Agradaa bodam ni we efa kotikwan bi so apewala we efa kotikwan so ewia nkofo sika but because of mine etim ni enimra ebe protect citizens no from animals like this no I'm almost had confidence no to be changing colors. Enti sa yellow woman way no at the end of the day no odi oye yellow baboon way edi bibi e friend no me conform ena odi ria nkofo gisika free nkofo nsem emrani wonti yellow baboon way nya chance efemu and there was saba bodam ni way saba abeka che Ghana for say me abatia sorry na sorry na mate no mo fa sika be register or say a ministry. Now the ministry, no, is she paying any taxes to the government? Because you are saying people should register. Also, conform first can be register. If somebody is registering, that means that entity is a registered entity. And what's a tax ma abino? And sometimes they do some point in there. Say, sir, conversation of I was say sorry for the tax ma abina. We are not wrong because of yellow baboons like this. Yellow baboon grantias here. Na ya tina Ghana manipa bodamfo bi de nam Ghana oh where there or below you where there we Jimmy meso so no say anya sa ya onipa bi o me vulnerable almost so ko di sa yellow baboon we echi na sebio sika kakra ma jato anko metum de ya adwuma e de ahwemo ma no na kwasi ato yellow baboon we wo so ya konfo ne to fi no asa aba so ya sofo na wasa beji sika firi pansem into the platforms we have no let's use these platforms to point it out to yenuanom mo fie. Say, sa yellow baboon we no nam won wabodam. Agradaa me se ne ho nyenya wabodam we ne ho pokle we nyankopon pe. Sa ne ho pokle nyankopon pa de we wo heaven. We opa no ho a I say o ti centimeter say eye edwaye wo no. Pokle ni we no nyame pe. Mentally she's not stable wabodam onye nipa e wo say ye magana fo e man chance no man sa esa de na adwene fo ne dan tim ewie nipa we okodi eye konfo no de e mani esoso da ontumi da ayese bodam ni onenam nyina se na bosomfo na oja omo no ne da abosomfo girlfriend into onanga so dam ho no wabodam onyem bosomba ne ho bomb pokla we oya chemical oya we no ne ho bomb pokla we pokla of we want to be session we mu we no
she is taking advantage of the vulnerable. Jello baboon way obiane numa uhu ne se sudi ni ada so onye oye terminator. It's here somewhere way sa another room no to get the chance to go ahead and tag kwasiasika gare no di bu Ghana for no or sa the couple vulnerable people. Me no ka say obi to or just somewhere somewhere di bodam ni way na Ghana yes so we pokre ni ba we na bosom fo ojo mo ho no ene ne da na dwubia na onyem abosom ba we no abua potoriwa we na yes so Ghana emra ni nya adwuma wabokro no first one cause that jail we na ko say jail in 20 years or a fraudster or ye ji I say or the jare. So we are not supposed to allow such mad jello baboons to be exhibiting these kind of foolishness in the system because we have seen it before. The strategy say ana ebu nipa ye ma omo chance where we penti said you pay anchors or takradi we no, you should not give this thing a chance to dupe people again. No tan on to sheshe wa we mu oba ho kales wa we mu se de ye de chichire pa no e Uzbekistan enkwasiade ene yeso so ne so ade be chi no asa bu nipa because we don't have emra edawa akronfo say no ye be chi o megu fiase ejeli o mo 20-30 years. Na kwasi ato be hye Bible echi I am registering, come and pay 300 one by bema, and this fool, this thing, this yellow baboon sa abosomfo yiri we onyem bosomba wo we onyem mentally stable ne nkwasi sika gare na da ba bedru hande na me da bia me blame Owusu Bempa. I blame Owusu Bempa for one thing. Etu na otwe na ode yeden Bemen sinsu ansa no ahram etu na ekutakuta ode yeden anka blast anka we problem we nkeni ho biem eni tire Owusu Bempa da bia me ka kire wo eni tire ma me rigwa wo no otwe double bar na ode yeden double bar na ekuta na ode yeden ontumi twe double bar emfa nsa when come and suya ankasa problem we nkeni ho Owusu. I am telling you sankwasiafo nya nan sister no budi bunipa na sankwase do betu atena brojaye mo amotete abroja mo support kwase ampanyi we no saa yellow baboon we no obetu atena brojaye emra ni kronim oda na jo abosomfo na odidi omachi no omne ne da into anyam bosomba esisi ne so obodam Ghana na afuntira amokuya na natesa obegina kwase ade na wogimi ho otodenden sa wiesu na ehu so bada fa ujimi na nkotena baby a inti momia nkanche Ghana for no momo so sa hard body we so we se hye de kokompe o te hye no momo so sa de we so ufi wate woju se be jamu mama se bunipa biem wotan time wate foolish girl foolish girl, don't fucking do that again, stupid lady. Men nya san kwase ade ne biem ye man bo kakra ma jimi mo sa wa ho emu lines se eyi kotoba men jimi ho sa biom enti momia ne Ghana fo nkasa na sansamfu e no mamia so uni mabusuan bi mu hu so bi kwa mo nka say hey maami wei oya wa bodam me say wa bodam. I have confirmed it, bodam ni wei yes so Ghana tututu nyoma na hye tutu ne se no wei be poso ba wei mu so the nine left fu wei ba na oto jimi no ho na Ghana fo so ja jimi no wenyini enche bia pop jimi no na we jimi dodo we ba mpanyini na de bia na jimi ho saa na ade na we jimi saa jimi na pa bitina we say ma kwa ma bu ni pa biem kromfo ba tan unyenya se wodi sudi na dware o so wodi den dware na dware o kwase kaka nko a obetra sa we bu ni pa biem yen so ye ma chance ye ma sa space ni biem kopage ma pa ye se abosomfo jantra na kwakuba kona abosomfo na omo no omomfa wo no mauska kwase anim na tete Ghana odin kwase asem ente na de eduru hayi tan Agradaa no ho kan na we use no se preku ba bi no ne nanam Ghana no uni chance wo ma mi jimi fon wo ma mi kwase ampani no kwa open oba at this age wonum second de Japan num kwase jimi for stupid boy like this call Kevin Taylor oba pa I say book it oba na hu kronkro who is Kevin Taylor kwase kromfo boy we ya won nam Ghana yi why secondary school oba hu tan they be long sleeves stupid boy like this we oba you na she bikini body rough say magazine for spanner kwase twafo te say wo oba ma bo te say Kevin Taylor wo do oba so we go kan say Kevin Taylor say me
na yire no da ne so obroni no ni trum kanka Agradaa bodam ni we obi enenum ahu ne se sudi ni ada soso onye oye terminator na yire chimifo no ni se ni trum kanka ni chasili no tan tu nhye wa mu oba ho kales opa no ho a o ti centimeter say eye dwaye wo no me ni Kevin Taylor ya be ko ni dirty boot for boot because na man who say onyo pia na and someone me catch no abosomfo girlfriend na abosomfo na oja omo no ne da we wa penti ni say the opi anchors watakura de we no kwase ato be hye bible echi I am registering come and pay 300 one buy be more and this fool this thing wabokro no first one cause that jail we na ko say jail in be 20 years but damn ni we nam Ghana yes so kwasi ato yellow babu we waso ye konfo ne to fi no asa aba so ye sofo na wasa ba gi sika firi pansem wa mu se de ye de chichire pa no e Uzbekistan sa ne ho pokle nyankopon pa de we wo heaven Agradaa me se ne ho nyenya wabodam we ne ho pokle we nyankopon pe mentally she's not stable wabodam onye nipa e wo say ye magana fo e man chance no man sa esa de na adwene fo ne dan tim ewie nipa I blame also Bempa for one thing. Etu na otwe no de yeden. Be man sinso ansa no ahram. Etu na ekutakuta de yeden. Anka blast yanka we problem we nkani hobiam. Oto den sa wiesu. Timi na keke de na be. Mo so na asofofo abodamfo na mo di omochi. Sa gara no kan na na Ghana sa Agradaa wo sa de. Kan flesh girls na mo so. Me say wow best my send me boys to go and take pictures of Ghana for Jimmy for me wura sa ba mini fie so mo kwa sorry na kwasi ampanyi bi later beka say and we dupi me and asika gare yema police watch him and don't sit there for this disease of a woman dupe people again sa Agradaa no kan we use no say preku ba bi no na nam Ghana no on shares show my way muda ultimately show your stomach na one lines say keep kuzufo kube and what Ghana na ne to den se kaswafo atwomo na ojimi no ho ne num nyina o hwa sumi oba at this age wonum second de Japan num mu nyina ye de nade ahihye monum jimi fo te Ghana na me ye so komfo me ye sofo wakobo wo obosomfo no obi abefa obi na safa otirima kan jimi sa no mama so sa nipa fon sa no so yema obi MBT Ghana fo biam ye jai emudi atankura mfa ye ho ye be say business no so I've sent my boys to go and take pictures of ejimi fo mo be kosa asore no ye be publish omu nyina din na kwase atobi be sore ka say yi Agradaa ebumi a ho na bo ye be chewa hyem dampare Agradaa start ejimi no ho chini hyem adwe sa no te Ghana oba pa ice bucket 24 de ni bi ai oba na hu kronkro ontumi hwemahwem ma wem ne fu so lines se enzima kube na tete Ghana tutu dosogu nipa so ai kepkos kube no asante kube asante fo mo kube nyina asante kube no so lines bi wo ho ai oba ho tan de bi o long sleeves o te Ghana de bi o long sleeves o yo ba yi hu ne enkotopu mu oyo oba pa yi wuna no usu be mpam kotopu mu oyo oba yi hu na she bikini o body rough say magazine for spanner to Ghana na we jimi hu sa so I have won Kevin Taylor one. Okay. Then today, as I won no. I told me as I many Kevin Taylor. Ya be call it dirty. Boot for boot. Because the man who say on your piano and someone may catch them no. Man in drone obi be catch them say. We are so for mama ti ye di. Because all Jimmy no obi an catch. Sanity. And ya me kwa no ministry. Ministry be bre Ghana. Ministry be bre Ghana. Asokere biba. Ghana na wo kan. Adai. Sabi owu ye nipa o na Yesu nu kura na ono be Yesu Kristo bu ya na kupon wo chia pa wono kura se di bufu ayi asuafo no mu di Yesu mama ebi mu twaso ya Peter won twa o twaso ono kwa sama ke o twaso ya no problem man o ja se aka se de ade no si ye no se de ko no o se nipa ya nipa Yesu nu be fa nipa te bia no omo be who pace because nya be sa o nya be te enti se me le kwa ya boy no fa so me be sa te won se me o be di matam me ba ya no me ba o di ka be di matam me ba ya na me da ka say me ekofo me do wo mu bebre no omo pe wo Kevin Taylor omo pe wasa e pe di fo bebre pe masam a wo
They love you. Yeah. So because of them, I don't want to fight with you. And I'm a Bema warning. And what's number second one. Okay. And I am sitting on my television, on my platform, okay. to tell Kevin Taylor, say, so your Bema was a medical tabu. Okay. And yes, I should have some be near Tamogana. Maybe Kevin Taylor, Kevin Taylor, Kevin ministry. Yeah, church members. Wow, we register 300. Now a welfare. Send you here problem. Ya da bow. Say Kevin Taylor so we chimi. Now when you just know ya poor. No you ko shini ko satuni awo mobra. Enya me so. Okay. So we run bonsam na operating na. Watchina wamra ni yen deliver no say Kevin Taylor so ye demon one Jesus enya me so okay offer the demonish enter the baby sanity then the kwasia for you to come out and say owusu bempa what pump ashe no and then one from kuma me no Kevin Taylor beka I have recorded the video there okay Sunday remember the book there's of money so say Kevin Taylor et me kase owusu bempa the entire one power someone is saying what change to one film Agradaa there say would ku Agradaa okay would we jana mananya kwaya beti asole Kevin Taylor would need chasri me man two respects okay na mama first mama second my team okay etu sub de mo obedini ma me chasri chem Kevin Taylor so was so bodam no onye obi obetia no me metia no what was here? I guess what before you get me 20 chibi phobia to be what's here come and on wusu bempa beti no say John Mahama so fool teacher P was here when chimi fo and all that now say who praise you wusu bempa to me kono tokwa Kevin Taylor na be kwama no because Kevin Taylor na me hu say atam di o ya branch be di me hu say nya ono anadwene David say because nipa ono ti wono no kana nipa wo kra no papa kra say wo kra no be trapa me tell say my boyfriend the one my be say wo ni dey now me ni madam me dey munyi mo ndc mo bibili to nchai na me su kwa ndi watem wo ma wa be so wo be kan hwe na prekupa putupura na wa sia boy Jimmy 47 wa Jimmy 47 Kevin Taylor abuo giant bet se Kevin Taylor ni chance baby ote wo kodi atam ye do ko gina court kura no sika wo de ko fa lawyer kura wa nya bi abuo fu aye po bi amana be di me matama wo giant bet se Jale 47 Kevin Taylor watch ya all night omra bi obeba oh yeah obeba ya all night omra bi obeba Asia yen deliver yen tutu na ho mbone enko ye free so enko ye obi asole ti mi ko kasa le sia ma me nye o kasa le sia ma me nya de obi ka Kevin Taylor me di watam every day me se me no nya okay me ne na hase me ni be wie cash me de Kevin Taylor hase me ni be wie okay what down for boy Asia me wi amesa so Facebook ama me power free TV no so catch me live Kevin Taylor nyo bia wahuna krofo ache ena Kevin Taylor no ya o ena Kevin me ma biu so Kevin Taylor ma biu so ma mo biu say you are nobody ma biu so everybody can insult Kevin Taylor yes. He is nobody cash when you be who is Kevin Taylor Asia krofo boy we ya won nam Ghana yi why secondary school stupid boy like this when you be Asia Jimmy for stupid boy like this call Kevin Taylor now that's na se no Jimmy aba uni chance u ma me Jimmy from u ma me kwase mpani no kwa open kwase twafo te se wo o kitchen obema bo te se Kevin Taylor wo do ba so wo kitchen ne ri no so tia kitchen no dey o dia se ne ri aduane wa ha no so tia no kasa microphone di atem wo tia bro no tia kitchen kwa ba hu tia na brabo ye brabo a ka wo brabo bi company wa ha wo dia se wo so bro tia wo so ye journalist wo kasa be bie company wa ha be bie FM na TV e fa ko ne radio wo dia se mo te fa ko sa te fa ko na bi wasa la ko sa te fa ko sa na asem kro na atimi bi wa wa bo ne bra no bie ni TV station
ɛwɔ ne radio na wo asɛm na wo ka ɔno no ɔsaw de ne ho ɔwɔ ne sika ɔwɔ kɛse ɔwɔ yɛtuma tam na hɔ ma ayɛ because of politics nti so ɔyɛ na pɛni na ɔrespect ne ho ɔntumi mɛka bi na panyini so because of ɔno no ɔni na ban mu nti na ɔno so support na ɔde ɔnim sɛ ɔde ɔno no ofiri so ɔde bɛba wo ɛnkɔ yie ɛbɔ ba ebia ni o ebia ni si ahwɛ evangelist ebia ɔtia mo ka check Kevin Taylor say me na yire na oda ne so oburo ni no ni true mu kanka Brazilian ni no Brazilian ni pa ni say ni true mu kanka yo so ye krasi ni ya me ye krasi ni chen okay na yire chimifo no ni say ni true mu kanka